Umkhonza uNkulunkulu ekuseni siyibandla leChristian Foundation sithunywe ubaba uMathonsi haleluya khona la kamaphumulo emnyameni haleluya bangcwele sibonga kumusa kaNkulunkulu okuthandwa nathi haleluya bazalwane akukho okuningi ke sizokwenza mhlawumbe nokuhluke kakhulu haleluya kodwa nje silethe izipho silethe umnikelo bangcwele haleluya sesilethe kumnikelo kaNkulunkulu kudadewethu haleluya uSimtho haleluya siyabonga haleluya ngibona noSibare haleluya bangcwele nathi sizokusebenza ke ngendlela uNkulunkulu amandla asiphe wona haleluya Iswa ishawa Oh
Simon,